ورزی پنبوی ای سال حتی آستکی ورزی کی باش و معقوله لی بارانا کو ای سال باری بو بو سدما پاشکتنا دما چاندینیه کو اف یک جی با آوای کی نینی باندور لهن آلین چاندنا پنبوی کر تیویستیا نافچه بدینین گنجاو جبو جوتکاران هیا داکو بکاربن ورزی خوی چاندنی بداوی بکن هر وها پیدوی به تووه پجراندی جالی سازیا زیدکرنا تووان و هیا کولگوری شبت و مرجن کشو آوای و نخوشین لنافچه بلاوی به لگل پشتوانیا سوتنمیه و پشتوانیا آفدانیا نوژن ناوچه Ez rûberekê diçînim, ev sê heta 4 salin ez li ser rûberekî di navbera 30 heta 35 donimî dema me min zêde nekiriye. Yanî îsal sala min a çaremîn e, ez 30-35 donman diçînim. Derbarê corên tov û semadê de jî, semad giran e, par bi 450 bû, îsal bi 800 e. Di corên tovan de jî, em wê kefiyeta ku berê dihat çandin û berhem dida nabînin. Îro em ji dewletê dixwazin piştevaniya semadê û piştevaniya corên tovên baş bike dakû bigihîjin destê me. هم جبو خدای عالمê par min 20 donum çandin û îsal min 40 donum çandine înşellah werzê pemboyê îsal serkeftiye. Em hêvî ji hikûmetê dikin ku piştgiriya me bike wek hûn dizanin em li vir ji bilî genim û pembo. Tiştekî din naçînin. Werzê genimê rewşa wî baş e. Lê hêviya me li ser werzê pemboyê ye.